Leo kwa tarehe 2 nimepewa neema na Mungu kuganira amajambo makeyi kunyura mu byanditswe byera, ili tuweze kuzungumza maneno machache kutoka katika Maandiko Matakatifu. Tunaenda guhagarara mu gitabo cy'umusavyi w'Imana cyanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Kusimama kwa Injili takatifu imeandikwa na Matayo ku gice cya 24 duhere ku murongo wa 14 sura ya 24 tukianzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 14. Na majambo tumenyereye cyane, ni maneno tunazolea, ni gice gifise imirongo 51, ni sura ina mstari 51, ariko nahisemo ko tuje kuganira kuri aya majambo agizwe n'imirongo 14. Nimependelea kuzungumze kwa maneno yako katika hii mstari 14. Mirongo 54 katika mstari 51 havugamo byinshi, panazungumzwa maneno mengi. Baravugamo iby'abana, kutatumira ababyeyi, kuzoryarukana ababyeyi uko nyene. Wanazungumzia shida zitakapoza kukumba watoto wazazi, ariko sio mambo tunahagarira cyane cyane, sio hapo ndio tutasimamia sana. Agomba guhagarara ku kintu cyitwa gutera ubwoba. Nitasimamia kwa jambo linazungumzia kutiwa hofu. Nukubera iki ufise ubwoba? Kwa nini unaoga? Nukubera iki ufise ubwoba? Kwa nini unaoga? Kama ukumva ibinyiganyika, hata usikie tetemeko la ardhi, kinyiganyiza umutima wawe, usifurahie kitu kitikise moyo wako. Hagarara, simama imara, simama imara. Ushobora kujya icyo kugize, akitakutenda chochote kama una imani, wewe ufa kuihagarara gusa, wewe simama imara. Hariho abahinga b'isi, kuna wataalamu wa dunia, n'abanyabwenge b'ubwenge, kuna wenye elimu ya dunia. Ijambo ry'Imana rivuga ngo itangiriro ry'ubwenge n'ukumenya Uhoraho. Mwanzo wa hekima ni kumjua Mungu. Twebwe rero turabanyabwenge, sisi tuna wenye abahinga b'ubwenge bazi ijambo ry'Imana, wataalamu wa vitu wanajua neno la Mungu. Kwa machache, abahinga b'inosi, wataalamu wa kidunia, baravuga ko isi yo imaze imyaka milioni 10,000. Wanazungumzia kuwa dunia hii tuliyopo ina miaka milioni 10. Ariko siko biri, ila sio kweli huyo. Kuva kukuremwa kw'isi turaze kuri kahise, tangu kuumbwa kwa dunia tukitizama mambo ya kale. Singomba kwigisha mugabo ndagomba bituwe isemo y'ukumva ubutumwa bwiza. Sipendelee kukushia utupatie njia ya habari njema. Nukuvuga kuva kukuremwa kw'isi kugushika mu gihe cya Nowa, kutoka kwa kuumbiwa dunia hadi kwa Nuhu haraheze imyaka 2000, kuna miaka kama 2000. Hanyuma kuva muri icyo gihe gushika mu gihe cha Mose, kutoka hapo kwa Nuhu mpaka kwa Musa haraheze imyaka 2000, kulipita miaka 2000. Hanyuma kuva ku ivuka rya Yesu Kristo gushika kuri uyu munsi, kutoka kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo hadi leo haraheze imyaka 2024, kunapita miaka 2024. Rero myaka abahinga b'isi bavuga ko yoba haraheze imyaka milioni 10,000. Miaka hiyo wataalamu wanazungumzia kwamba wanapita miaka 10,000 milioni. Sinzi aho babikura, sifahamu ambapo wametoa hayo. Ndio ni hagati y'imivugisho bw'ibinyoma n'abakuriye. Hayo ni maneno ya uongo. Bashaka kudukura mu kwizera, wanataka kutupotosha katika imani. Ariko kandi n'abatakara nibo buragutaka, ile kupotea hawakosi. Ariko wewe twebwe tuhagarara kugaruka ku mwami wacu Yesu. Sisi tunasimama kwa kurudi kwa Bwana wetu Yesu anasavuwa. Yesu anarejea haraka, aje gutora ishengero ry'Imana, akitakunyakua kanisa lake. Tegure, jiandae. Ubwako baturirimba ingene dukwiye kwitegura, dukwiye kwambara, ingene twe kurindira. Vijana wametumbia tunaweza kuchunga ujio wa Yesu Kristo. Twongera tukaba n'umwigisha ingene atwigishije kuri uno munsi ingene umuntu akwiye kwambara, na mwalimu alitufundisha jinsi mavazi yetu yanastahili. Reko mwe turambara kugira ngo duhishe ubwambure bwacu, tunavaa ili tufiche uchi wetu. Namwe noza ngaha ndi uko ndi wese muca mu nama. Tukija hapa mbele tukiwa
ilikuwa wazi ili yote mtaona. Atijya muntu n'umusazi. Yule mtu ni kichaa. Niba rero dushaka gukingira imibiri yacu tukambara impuzu, kama tunaweza kusitiri miili yetu, ni kama pia kwambara mu buryo bw'impemu. Ndivyo tunastahili kuvaa katika kiroho. Yesu hakuchua. Ambara. Vaa. Ikwize. Jisitiri vizuri. Yesu araje. Yesu kwa karibu. Kandi mwambaro yakwe n'umwami wacu Yesu. Vazi la kweli ni Yesu Kristo. Abandi rero sabo bashaka kuchika abana b'Imana nibo bizeye zina ryiwe. Waliyempokea alipopatia uwezo kwa watoto wa Mungu ndio waamini jina lake. Ndashaka wowe utanizera Yesu Kristo ubanza mwakire mu mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Napendelea wewe hautampokea sio Bwana Mwokozi wako leo. Ushobora kubandanya tumva ijambo ry'Imana yuko wakijijwe. Tuweze kuendelea kusema la Mungu umeshaokoka. Mu nyigisho gazi pale cyaguhinduye. Katika mafundisho na imani kuna kile ambacho kinakubadilisha. Leo hinduka gose wakire Yesu mu mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Badilika sana na umpokee Yesu kama Bwana Mwokozi wako. Tuandane urugendo rwacu rwo kuja mu ijuru. Tuendelee safari yetu ya kwenda mbinguni. Kuko tutazi igihe, tutazi umunsi n'isaha. Hatufahamu siku wala saa. Ico gituma rero tukwiye kwama twejejwe. Ndio sababu tunastahili kuwa tumetakasika. Reka twumve amajambo umwami Yesu yavuganye na bigishwa biwe. Hata tusikie maneno Bwana Yesu alizungumzia pamoja na wanafunzi wake. Ariko tutarayumva. Kabla ya kusikia maneno hayo, tubanze dusubire mu kuri abanyabwenge b'isi. hata turudi kidogo kwa hao wataalamu wa dunia. Bavuga ko isi imaze imyaka miliyoni 10,000. Wanazungumzia kuwa dunia inamaliza miaka 10,000 milioni. Tuce twongera turabe mbega ni iyihe myaka yobishitse. Tutizame, je, kunapita miaka mingapi? Aho twebwe tukwiye kurindiria. Pale ambapo tunapaswa kungojelea. Abahinga bavuga ko muri Eritrea wataalamu wazungumzia kuwa ni nchi ya Eritrea, Ethiopia, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi no kugeza muri Mozambique hadi Msumbiji. Ngo kuva muri Ethiopia isi yo imaze kwaturuka kandi niko biri. Wakizungumzia kutoka Ethiopia ardhi imeshafunguka. Yaramaze gusaduka. Imeshapasuka. Ushika rero muri Ethiopia. Hadi Ethiopia. Ngo niho hazogenda hasaduka. Patenda ushika Uganda. Paka Uganda. Ushika mu Rwanda. No mu Burundi. No muri Mozambique. Paka Msumbiji. Rero akaca bashimangira bavuga mu gihugu cy'Uburundi nicyo kigiye kuzobona ibara. Wanasimama wakizungumzia kwa Burundi tapata shida sana. Cyane muri kino gisagara cha Bujumbura. Sana mjini Bujumbura. Ngo kizosaduka kubiri. Tapasuka mara pili. Hanyuma mu bantu bazosoma nturi ari benshi. Watu watakufa na maji wakiwa wengi. Amabiro kuberacha kumbuga ngurukana bumenyi. Hayo tunayafahamu yanapita katika mtandao. Ariko nituhagarike imitima yao. Ila tusisumbuke. Twizere Imana. Muamini Mungu. Twizere Yesu. Muamini Yesu. Cyo nicyo cyambere gusa. Kile kitu cha kwanza. Tukiishi. Tukifa. Nta na kimwe dushobora kubuza. Akitasima hakuna kile ambacho tutakataa. Kuko na Yesu amaze kuva mu mubiri hama kaduga mu ijuru abigishwa bacha batangura kugira ingorane. Na kabla Yesu kutoka mwilini na kupaa mbinguni, wanafunzi wake walipata matatizo. Abigishwa barababashwe. Wanafunzi wake walipata shida nyingi. Hadi leo turumva n'imishinga ntayo bitandukanye hirya no hino. Tunasikia hata ushuhuda tofauti kuna kule. Hari uwitwa Adam Haji Muhammad. Kuna yule Adam Haji Muhammad, Umunya-Somalia, mtu wa Somalia. Turazi neza, turumva neza ingene yagerageje kwicwa n'umukenyezi bakicwa. Tunasikia jinsi walijaribu kuuawa na mke wake akakufa. Wewe ariko ntibamwishe uno munsi ari mu gihugu ca Kenya, muri Tanzania no mu Burundi yaraje. Yeye hakuuawa, yule aliko Tanzania alikuja hapa Bujumbura akimshuhudia Mungu. Akimshuhudia Mungu. Hagarara rero magabo umuntu w'Imana. Simama imara kwa Mungu. Imana yaramukingiye. Mungu amemlinda. Kindi kimwe twari dukurikirana inkuru zibona mu kanwa kagomba bahara ngura amasede yiwe. Nyakati zenyewe tunamfuatilia mimi na mzee Kagomba mwasi zake. Tulipenda kusikia habari zake. Kuna muda sio mchache ariko Imana yaramukingiye. Ila Mungu amemlinda. No guca kuri boda
Somalia hata muri Kenya, hata kupita kwenye mpaka kutoka Somalia kuingia Kenya, bamushize mu sanduku, walimleta kimweka katika sanduku, akachapika ngo acha mkafiri apite, acha kafiri apite, reka uyu mukafiri arengana, acha kafiri apite, ama bakamuja ukana kushikarinjira muri Kenya, wanamvusha hadi kuvuka mpaka Kenya. Urupfu rero ni kwe kudutego, kifo akisari kututia oga. Reka duhagarare dushize ama, hata tusimame imara. Reka mutama Osikari hano agende adusomere. Acha mzee Osikari hapa atusomee. Somere muri Matayo 15 Matayo 25 Matayo 24 mstari wa kwanza hadi 14. Tuishi bila woga. Some ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 24 mbere ku murongo wa mbere tugeze ku 14. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda n'abigishwa be baramwegera ngo bamwerekere inyubako y'urusengero, arababwira ati ntimubona ibyo byose? Ndababwira ukuri, ahandi hazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baramwegera biheranye, baramubaza bati tubwire, ibyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki cyo kuza kwawe n'icy'umuriro w'isi? Yesu arabishyura ati mwirinde ntihakagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jyewe Kristo, kandi bazozimiza benshi, muzokumva intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde ntimugahagarike imitima, kuko bitazobora kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Nuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizoba henshi. Ariko ivyo byose ni itanguro ryo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwangwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi izuba zitaza, bazoryarukana, bazokwankana, kandi hazokwanduka bigira abagwishwa n'Imana benshi bazimize benshi. Maze kubugaranije buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba, ariko uwihangana agashitsa ku iherezo niwe azokira. Kandi ubutumwa buzokwa ku isi yose, bube ikimenyetso kibereye icabona amahanga. Yesu abicyubahiro. Yesu abicyubahiro. Turabona Yesu alikuwa analisha hapa. Yesu alikuwa pamoja na kumbe barakijidikanya, labda walikuwa hawana uhakika. Hanyuma acha yumvira ngo kwicara kuri umusozi wa Elayono, akafikiria kukaa kwa mlima wa Mzeituni. Hanyuma atangura amabaza, wakaanza kumswali, ibimuvise yoheje gusomera. Haya mnasikiza walisomea, amubaza ibimenyetso, akamuuliza ibyo bizogenda bikurikirana, jinsi dalili zifuatazo. Hanyuma arabishura, akawajibu. Kuri umurongo wa kabiri, mstari wa pili, arabwira ati nimubona ibyo byose, ndababwire ukuri, aha ntazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Ameona haya yote, amin, naambieni halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Areba yumvira kwerekana urushengero rwari rwubatse hano Yerusalemu, walijifikia kumuonesha hekalu limejengwa hapo Yerusalemu. Ariko rero ubwo rusengero nabo bari rwubatswe, barabona ko rutazobora gusamburirwa hanze. Na hapo hekalu lilikuwa limejengwa, aliona litaweza likasambuka, kandi barasamburiwe hanze, na limesambuka hadi chini. Kuri gatatu, bicaye ku musozi wa Elayono, niho abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba ikihe cyo kuza kwawe n'ico umuhero. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni,
Wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Kwa ni maswali mawili. Ukuza kumama Yesu. Kurejea kwa Bwana wetu Yesu na mwisho wa dunia. Sikiliza vizuri. Tukuza kumama Yesu. Siku ya kuja Bwana wetu Yesu Kristo. Na wakati wa mwisho wa dunia. Aliwajibu haya. Yesu arabishura ati, mwirinde ntihagire uwazimiza. 5. Kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Nukuvuga rero Yesu aca arabwira ati, mwirinde ntihagire umuntu bazimiza. Jihadharini isiwe mtu atawadanganya. Kwani kuko benshi bazoza mu izina ryanje. Baba atakuja katika jina langu. Biki ya Kristo. Wakijifanya Kristo. Barumvise umuntu w'Umunyakoreya. Nisikia mtu wa Korea. Barumvise Umunyekongo w'Ubembe. Kongo Ubembe huko. Barumvise Umunyekenya. Yao wa Kenya. Ngene baje biki ya Kristo. Jinsi walivyojiita wewe Kristo Yesu. Ariko igisumba byose barapfuye. Zaidi ya yote wamefariki. Kandi gupfa kwabo ntibigeze bazuka. Kufariki kwao hawakuweza kufufuka tena. Ariko Yesu we, ila Yesu mwenyewe yarapfuye, amekufa, ayerekana urupfu, akakufa. Urupfu rurabonekana kabisa kifo kikamfikia vizuri vizuri. Ariko igisumba byose yarazutse. Zaidi ya yote amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuko yapfuye maheri. Hakufa ila amefufuka. Umurongo wangu kuko ihanga rizotera irindi hanga n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga ku isi bizobaho henshi. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Utakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Ibyo byose tunavyumva. Haya yote tunayasikiliza. Intambara hirya no hino, vita zipo kule. Ndakundira ijambo risoma hariya muri Ezekiel 21. Napendelea leo tunasoma katika Ezekiel 21. Tuliba tunalisoma. Hata soma. Ariko rivuga ngo ngomba sokora inkota yanje mubwubatsi bwayo ndiri kubugororotse n'imyaka muri wowe, ngo nukorera abasumiri bose bazomera kaje guhora nasubira inkota yanje mubwubatsi bwayo. Anasema ya kuwa nataka nichomoe panga ni uwe wasio na haki. Abafisi umubiri wose. Wewe kilichokuwa na mwili chote. Ukafisi umubiri wose azonyakaje guhora nasubira inkota yanje mubwubatsi bwayo. Wewe yoko na mwili watajua mimi Bwana nimetoa panga juu ya mwili wao. Kandi aho nukuvuga abizeye n'abatizeye urusoro nirisobanura cyane n'umupanga nisobanura. Walioamini wasioamini wote wataputuliwa na panga huyo. Urupfu ruraza rero kuri bose. Kifo ni kwa kila aliyekuwa na mwili. Ni kuvuga ntabwo gihitamo wese. Vita inapitua kila mtu. N'urupfu rugahitamo wese. Na kifo kinapitua yeyote. Ndio nyuma y'urupfu zojana. Baada ya kifo utakwenda wapi? Yesu alitukia mfano jinsi alikufa na akafufuka. Tuzopfa kandi tuzozuka. Na sisi tutakufa na tutafufuka. Ndio maana sisi waamini tunapaswa kuchunga ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana kunyiganyiga ku isi ngo kuzobaho heshi. Na tetemeko la nchi itakuwa mahali mahali. Tunataka kuumiza ko kuva muri Eritrea no kuja muri Ethiopia, Uganda, Rwanda, Burundi no gushika hariya Mozambique ngo hazopatuka tugira iki? Tunasikia ya kutoka Eritrea, Ethiopia, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Msumbiji. Tumuziki. Fanya nini? Tunakosa nini? Tuhindura iki? Tunabadilisha niba byoba n'icukuri. Kama ni kweli. Niba naho isi yoshakikasa na tukajani. Hata ardhi ipasuke na tuturukie. Ariko twebwe twizere ko Yesu Kristo azoza gutora ishengero ryiwe. Tumwamini kama Yesu Kristo atakuja kuchukua kanisa lake. Reka dusime ku murongo wa 12. Hata tuzame mstari wa 12. Maze kuko ubungarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa.
Nukuvugikire. Kuzungumzia nini? Turaterera hapo tugeze. Simama hapo tulipo. Ubugararikiwe koburabuye. Uasi umezidi. Ubugararikiwe koburabuye. Uasi umezidi. Abakiri bato ntibubaha abavyeyi babo. Watoto hawaheshimu wazazi wao. Abakiri bato rwaruka ntibubaha abavyeyi babo. Watu wadogo vijana hawaheshimu wazazi wao. Jambo l'Imana ratubwira ko cyari ab'Efeso. Ndio maana tuzungumzia nini katika Waefeso? Atambe bana mubaha abavyeyi mwana wa Yesu Kristo kukatika cyangwa heshimu wazazi wenu sababu ni amri ya Mungu. Kugira ngo mushobore kuronka amahoro. Sababu ili mpate amani. Mwongere murambire kwisi. Ili muishi katika dunia hii. Abavyeyi tunahanura abana bacu. Wazazi tunawaonya watoto wetu. Abana babandanya bagaragaza. Ila watoto wanazidi kuwa waasi. Ariko umusina siku moja bizokuza imbere atakutokea mbele zako. Kuri 2014 kandi ubutumwa bwiza bw'umwami buzovugwa misi yose ngo bube ikimenyetso kibereye icyabona amahanga yose maze umuhero uzoca uza. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa na ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Ntamunatari ubutumwa bwiza. Hakuna mtu atasikia habari njema. Utakumvise gato rushengero asiyosikia habari njema paka kanisani akumva mu isoko atasikia habari njema sokoni. Amaradiyo y'ubukuruwe yote zimefunguliwa. Ubutumwa bwiza buravugwa. Habari njema inazungumziwa. Abantu barasemerera mu masoko. Watu wanatangaza habari njema. Abantu barasemerera mu mayira. Watu wanatangaza habari njema njiani. Ubutumwa bwiza buravugwa mu isi yose. Habari njema inasemeka duniani pote. Amateleviziyo yirikora aravuga ubutumwa bwiza. Runinga zinazidi kusema habari njema. Zose ubutumwa bwiza buravugwa. Kwenye mitandao habari njema inazungumziwa. Ushoboye kuronka rero ikintu cyo kwibwira. Hautapata neno la kusema sababu ya abantu bica ikintu cyo bagituma kwizera umwami Yesu n'umukiza n'ubugingo bwawe. N'abantu bica kikubuza kwizera Yesu n'umwami n'umukiza n'ubugingo. Niambie kile kitu ambacho kinafuatana kupokea Yesu kama Bwana Mwokozi wako. Kigira kabiri. Ya pili, nukubera iki ubyarukana. Kwa sababu gani ya nukubera iki ubyarukana. Kwa sababu gani ya uheshimu. Nukubera iki udasonera. Sababu gani ya uheshimu. Nukubera iki usuzugura Imana. Kwa sababu gani unamdharau Mungu. Nukubera iki udasuzugura abakozi b'Imana. Sababu gani unadharau watumishi wa Mungu. Nukubera iki usuzugura ijambo ry'Imana. Sababu gani unadharau neno la Mungu. Umenye ko umunsi w'izina jua ya kuwa siku moja kwetu tuzohinduka nk'icyuma. Sisi tutabadilika. Yesu nawe abe na smako. Na Yesu nawe kama smako. Hanyuma duterwe twigire mu ijuru. Tunyakuliwe tuende mbinguni. Wewe usigaye usa n'icyuma utari cyo wifere. Wewe unabaki hauko chuma kamili. Ni ukuvuga uzosigara. Unabaki. Joba kiza leo kuuliza Yesu mwami mukiza kubuza. Ni sasa umpokee Yesu Bwana Mwokozi wako. Yesu yavuze mu kibuye Yohana rimwe ku Yohana 14 ku murongo wa mbere gushitsa kuri 6. Yesu azungumzia nini mstari wa 14? Yohana 14 ku murongo wa mbere mstari wa kwanza kushika kuri 5 hadi 6. Reka tuvuge mutama. Yesu anakuambia timiza imani na mwize. Mwamini Mungu na wewe mniamini. Biblia inataka mazuri. Bali kwa kuna majumba. Yeye ataanza ndepi. Haya kwa ndio wasi. Ngoja tupate kulira hapa. Na kule kuangalia kandi. Tena kongi yeye naenda tupate kulira hapa. Kwa kuangalia kwenu. Zoga kana wajani kuanja hodi na mama uso. Utarudi niwapeleke kwangu nilipo tutakuwa na nini? Msafiri yule tunatoma na wataki. Tuzinze vitabu vyetu. Toka mjibu atujua papo naenda naelekea. Sasa Yesu anamwambia kimchele tena mkuyu. Haushapata kama. Yesu anamwambia mimi ndiye njia ya kweli na uzima, hakuna kitu mbinguni bila kupita kwangu. Ukiungakote nasikiaje? Injilani. Njia ni moja. Njia ni moja. Haya sasa kama ni ascenseur, ni escalier, kama ni ngazi, ni ndege, ni aporo, ni uko angani. Aliko ndakugisha ukuri inzira ni Yesu wewe. Njia ni moja ni Yesu. Njia ushoe chamo Yesu wewe. Hakuna njia nyingine zinapita ndani Yesu mwenyewe. Kani nikome ni kutego. Yale magumu asikutie oga.
nagomba ninginge aba baririmbyi Nataka si hawa waimbaji, ariko sigomba kubahindurira, sitaki kuwageuzia, ariko bamurindire akaririmbo kavuga ati gikomeye n'ibizondego, waimbe nyimbo hii yaliyo magumu hata nitia hofu, gikomeye n'ibizondego, magumu hata nitia hofu. akandirimbire kabisa, Waimbie nyimbo hii, akakuririmbire kabisa, waimbe ajili yako, hanyuma nawe wumva ko gafise ubwoba, na wewe ukisikia ariko nitaramenya iyo nzira y'umwami wacu Yesu, na kama hautajua njia ile ya Bwana Yesu, mubandanye ubwoba, zidi kuwa na hofu. ariko uri muri Yesu, Ila ukiwa ndani ya Yesu, ntugire ubwoba, usina hofu, ntugire ubwoba, usina hofu. tunaduka, Tunapanda nzambira vuba, parapanda, sema turiduka iwacu mbere, tunapanda kwa mbinguni. karibu. Karibu. ibikomeye n'ibizoneye ubwoba iyarize Daniyeli nandi zondinda ibikomeye n'ibizoneye ubwoba iyarize Daniyeli nandi zondinda ibikomeye n'ibizoneye ubwoba iyarize Daniyeli nandi zondinda